بله وقت زانین اف قاسی سیزده مهانه گماروی که گران لسر وارگاه شهید رستم جودی مخموره تی دانین بگومان گلک زحمتین که دوی پیواجوی ده جواکا وارگاه کشاندی هنه او اف زحمتی هجانجی بردوامن جبرم دزانن هنی جواکا وارگاه جواکی که اوه 26 ساله پنابره و پنابر سیاسیه او لسر تکوشین جیان آزادی و دموکراسی روید به جبوی وینا هنی خلق وارگه پرانی آخوا هولر و هرما کردستان دالیه خواندن دالیه تندرستی دالیه ایشوکار ده جیان آخوا روید برن لعف قاسی 13 مهانه به چه شوازی جواکی که قاسی 12,000 مروی نکاریه جیان خواه هم عالی آبوری هم تندرستی هم جی ماف خواه گرانه ماف خواه خواندنه به حسانی ریوه ببه جبر ریگرتنا کو لسر وارگه تیدانین عالی تندرستی ده زحمتیم پر دجوار تنک شاندن جبر راستی جواکی که ما گویی اوه 26 ساله ده تکوشینه ده جبر وینا اف 26 ساله من تکوشینه ده گلک بدلن گران به مهاتن داین یک جوانا جی مثلا جهه کو عمله جیان دکن جغرافیا کو عمله جیان دکن پر جبوی تندرستی دستار نینه جبوی گلک کسین من کو نچارن کو به نخوشین کرونیک این هر دمیره جیان خود در باز بکن و که تانسیون شکر کلسترول نخوش پنج شیره تایبت جبر شرط و مرجن هرم نخوش شیا گرچکانه دویالی ده نه ریجه زیده یا نخوشن دم درش نخوشن کرونیک مهنه بگومان اوه 13 هیوه د جبوی صدمه و آنبار گوی و نخوشا نکاریه کنترل که خواه دکتر بکن لگوری شرط و مرجن آسایی پیوسته هنک هیوه جاره که هنک 2 هیوه جاره که هنک 6 هیوه جاره که کنترلن بجیشکا بین کرن لیبله اوه 13 هیوه و کسا نکاریه کنترل خواه بکه او جده به صدمه که او نخوشی وانا هی گرانتر دبه او ایدی مترسیا که جارک دین نکارم و نخوشی دبن کنترل ده بهیلن هیا یادن آلی آبوری ام همی زانن هنی گل وارگه لسر کدا دست خواه به کارکری جیان خواه سر داده به جبوی وینا به هزاران کسی مال هولیر و دوروبر هولیر و هرما کردستانه کارکری دکرن ایش دکرن لی اف قاسی ساله که و کسا نکاریه ایشو کار خواه بکه نکاریه دبارا مالا خواه بکه جبوی ویه که هنی دعالی آبوری ده راستی تنگاسی که جواکیا پرمازن چه بویه و لسر وینا ده جی هنی هاتنا پتای کرونا کو همو دنیا فلچ کرد نمونه دولت انکو دعالی آبوری و تندرستی ده هری پیشکتی بود لی نکارین لهم بری و نخوشیه ببن هزا چاره سریا جواکی اف جی جبوی وینا جی جیانک هم به اولتر ده جیانک دعالی آبوری ده هین دست کفتین باشتر هبن لبل گل میوارگه نخوادی و دست کفتیانش بر افقاسی ساله که کسی که ایشو کار نکری یعنی ام وینات زانن مگوت یا گل وارگه کارکریه دکه اگر هیوه که بشخوله هیوه دنه نشخوله نکار جیان خوابی که یعنی روزانه جیان در باست به جبوی وینات انگاسین پرمازن هاتن کشاندن حال سر ویناده جبوی آنبارگوی مثلا افتانگاسی که هاتی کشاندن هنی لدردور وارگه هاتنو چون پر لواز بیه گلمه هنی جواکه که جبوتانه هاتی هر تم بکدا دست خواه کریه دالی لاوروانی و دالی چاندنی و هنی گله که دوی آلی ده خودی هز و قدرت کاره و خودی هز و قدرت خواب ده جیان کرنه لیبله لعالیه که جبر مترسیا دایشه یا کل حرمه هی لعالیه دن جبر مترسیا فروکن دولت ترکو چند جارا قصفی کرن و هر جاره لسروادارا دیگرن تایبت ین بمروف روزانه دیگرن افجی ادی
çerçeva ku gele wargehê bikare tê de hareket bike pir teng dibe. Em nikarin di wî alî de jiyanekî bidin meşandin. Nimûne gelek malbat divê pêvajoya ambargoyê de hewldan bi çandinî û lawirvaniyê ve jiyana xwe îdame bikin, zarokê xwe xwe bikin. Fakat sê çar cara wa dere hatiye qesfkirin û heta berdêlên pir mezin jî me dan. Yani wendahiyê me çêbûn nimûna herî dawiyê di heyva Nîsanê de me sê jinên ku li gel lawila çûbûn bêriyê yani eger tu lawirvaniyê bikî tu ji şîr û destkeftiyê wî na dest dêxî lêbelê me sê jinê ciwan li wê derê wenda kirin. Di aliyê psikolojî de jî di aliyê jiyana wî kesî xistina garantiyê de jî pirsgirêk dide çêkirin ji ber yek nexweşek heye nikarî vêna çareser bikî. Yani nexweşê acîl çêdibin pêwîst e bibî bû nexweşxaneyekê ku zû çareserî jê re bibînî. Ji ber ev destkeftî di destê me de neman bi sedema rêgirtina ku bi navê hikûmeta herêmê lê partiyê sermedaniye. Ji ber em vêna di gera ma vê derê de me ev baş dît. Yani ev biryara ku rêgirtina gelê wargehê li ser herêma Kurdistanê biryarek ne a hikûmeta herêma Kurdistanê. Yani destî tirî li piştewaya? Destê dirî li piştewaya ev jî biryara pedekê û zextê dewleta Tirk yên ku li ser me ne. Yani encamê siyaseta dewleta Tirkiye ku tunekirina îrada wargehê tunekirina hêza wargehê yê vênane ji ber di serdanên xwe vê derê de jî me ev bi eşkereyî dît û her carê em vêna bilêv dikin. Ambargoya ku li ser wargehê tê danîn, ambargoya ku li ser 12,000 mirovî zêdetir tê danîn, ne li gorî qanûnên hikûmeta herêmê, ne li gorî qanûnên dewleta Iraqê, ne jî li gorî qanûnên neteweyên yekbûyî û navdewletî ne. Armanca vê ambargoya em vêna tê digihin tunekirina îradeya wargehê, tunekirina civaka bi îrade, civaka bi serlingê xwe jiyan bike, civaka bi piştgir û hevtekûşînerê azadiyê, demokrasiyê wek heviyê bi. Em vêna dizanin ku ev biryar ne qanûnî ye, me di hevdîtinên xwe yên vê derê de jî gotin. Her aliyê siyasî rêxistinên civakiyê ku me hevdîtin pê re jî çêkirî ku em hemû di vêna de îqna ne. Ev biryar biryarekî siyasî ye li diş qanûna ne. Rastî mesela di pêvajoya danîna ambargoya heta niha de gelek hewldan hatin dayîn. Mesela li destpêkê li aliyê hewlêrê ve gelek hewldan hatin dayîn ji ber ku em vêna dizanin yani her çi qasî menteqeyê mexmûr niha hemî piştî 16 Oktober li ser Musil li ser hikûmeta merkezî bi hesibandin jî lê di aliyê îdarî de hêşta nîvî ye yani nîvî li ser hikûmeta herêmê ye nîvî li ser hikûmeta merkezî girêdayî Musilê ye. Ji bo vêna hani her tim hewldanên me yên ku em bikarin bi rêveberiya hewlêrê re bi îdareya hewlêrê re hevdîtina bikin, çavpêkeftina bikin, sedem û armanca vê ambargoyê bizanin. Lê mixabin heta demek dirêj jî bi çi şêwazî ne sedemê vê ambargoyê wekî awayekî fermî ji me re nehat ragihandin. Sê hevdîtinên me bi aliyên hewlêrê re çêbû, yek bi liqê 23 yê pedekê re çêbû, du hevdîtinên me bi muhafizê hewlêrê re, parêzgahê hewlêrê re çêbûn. Lêbelê encamekî ya ve hevdîtinan neçêbû ji ber her kesê ku tu hevdîtinê pê re dikî rast e ev biryarekî dij mirovan e lê serê tehlîmat bû me hatiye. Agahiya me divê rewşê de nîne yani bersivek wisa ji bo hevdîtinên me tê dayîn. Berî niha jî carekê li Süleymaniyê dîsa wefteyekî me çend hevdîtin kiribûn. Di wê demê de jî helwesta ku ev rewşa ku li ser wargehê tê meşandin rewşekê bê qanûnî ye û em çaye bikarin vêne heta niha bersivek wisa em bikarin ku rastî vê rewşa hey derbas bikin nebû. Li ser wê vê carî me
اف دسته چکر کو بو مل سلیمانی هم بکارن همور خستنین جواکی پارتیین سیاسی کسین کو دلسوزه مافی مروف و نتویت کردن ام بوانان را و روشه گفتگو بکن تواتو بکن کو ام چاوا بکارن و روشه درباس بکن یانجی اگر کو پدک دخوازه و بریاره کو گرتی بکن مال حکومت هرمه اگر اف بریار نه مال حکومت هرمه لبرانبری وینا اوین کو ده حکومت هرمه ده خودی پشکن و هر پارتیا سیاسی کو یان بنکی وینا ل هرما کردستان هی یان پارلمانت کی وینا ل پارلمانت و هرما کردستان یان بغداد هب خودی مافی گوتنه لسر جیانا هرما کردستان خودی مافی گوتنه لسر بیک آنینا قانون ناونتوی ین هی جبوی وینا اف رخستن و سازین جواکی و پارتیین سیاسی بکارن لسر و آنبارگو و لسر وارگه تیم شاندن نرازی بونن خواه بدن دیار کرن و پشتگیری ها ما بکن حتی نها راستی هفدیتنین که مکری همو با آوه که ارینی در باست بن که او جلیگل ما هم فکرن که اف بریار نه بریار حکومت هرما کردستانه بریاره که سیاسی و بریاره پدکیه لسر وینا ام وینا طالب دکن لبرانبری و بریاره امه تکوشینک چاوا بدن پیک و امه بکارم و بریاره جهوله راکن برجست دست نشان کرن علایه نکی برپرسیار نینه مثلا محافظ هولر پارزگاه همو آلی امنی دبن دست پارزگاه در باست با دبه اف بریار بمن و نگری دایم دبه آسایشه امجا آسایشه دپرسم برپرس آسایشه هولر دبی اف بریار نمدایا تحلیماتش مراحتیه یعنی اف تحلیمات جو که داره هاتیه او دیار نینه فقط صدم وینا و انجام بخارتینه برچاون مثل انجام کو بخارتینه گل وارگهش وینا مقدوریت که مازن جیانده که او کارسات که مروویل و دارته جیان کرن اگر کو دایی که جبوی کو زاروکا خواه بین دنیای نکاره بچه نخوشخانه که اول بازگه که یه آسایشی اف دایی نچار بمینه زاروکا خواه جدایی بکه او زاروک بمره اف جریمه یعنی قتل انسانیه تشتک پسانی نه هنی شر دبه قضایک چه دبه مرن چه دبه لیبل اگر بزانابون تو ببی صدمه مرن زارو که کنوی چاوه خال دنیای وکه اف قتل هری مزنه چا بکارم و روشه بدن گوهرتن بگومان به یک هلوستیک یا همور خستنین باشور کردستانه هرما کردستانه او لگوری پیوانین ناونتوی یکوتین مشاندن او قانونا عراقه اما بکارم و بریار راکن جبر اف بریار ما گوت یا بریاره که جالیه پیدا که و هاتیه داین امنها هفدیتن خود هم مثلا هاوپش که حکومت نه دبیجه ام نرازی نه لهم بر و بریاره و اف بریار نه بریاره حکومته مثلا پارتی یک سیاسی کو پارلمانتری و نه پارلمانت و هرما کردستان نه لپارلمانت و عراق نه دبی ام لهم بر و روشه نیگرانن دلگرانن و اف روش پیوسته نه و صبا اینها مادم ام دزانن کو اف بریاره لسر جواکک وکیا جواک مخمور هاتی داین بریارک دج مروانه بریارک دج اخلاقی کردواریه تاکوشینه که پیک و ام بکارم بدن داین لسر وینا زخت لسر پیدا که بدن چکرن کو اف آنبارگو لسر گل وارگه رابه گل وارگه جواک همو گلین جواکن کل هرما کردستان و عراق ده جیان دکن لگل رینمایین قانونی حکومت هرما کردستان و حکومت ناوندی یا عراق و لبل رینمایی ناونتوی یک جبوی مروف هاتن دانین لگوری وینا اف جواک وارگه جی بکاره روش خواه هی سود ور بگره جبر نه ام
civake ki penaberên siyasî ku ev 26 sala me ev statüya penaberên siyasî girtiye. Niha di nav devleta Iraqê de bi sîwana netewên yekbûyî Wezareta Kuç û Koçberan ya Iraqê û Wezareta Navxwayî ya Iraqê ve îqame ji bûyî me tê dayîn û ev îqamên hene de hemû xaka ku dewleta Iraqê em dikarin weke hemwalatiyek yê Iraqê li ser jiyan bikin, bigerin, îş bikin. Yani em xwediyê va statûyane. Lêbelên niha tişta ku li me tê kirin, ev statûyên me hemî ji nedîtî ve tên bi biryarekî ya partiyekî siyasî dikin weke biryareke hukûmî û îdarî û ev e 13 heyve rêgirî li ser civaka wargehê tê kirin. Vê rêgiriyê em ê bi yekgirtina yekdû, bi tekuşînek hevpar û bi zextkirina li ser hêza ku niha ev rêgirî li me kiriye em ê bikarin rakin. Ji bo wêne em bank li hemû sazî û dezgehên mafê mirova yên li Herêma Kurdistanê, yên li dewleta Iraqê û yê ku li navnetewî hene, em bank li hemû hêzên siyasî û kesên xwedî wijdan, kesên ku parêzvanên mafê mirovan yê Kurd û dostê Kurda dikin ku li beramber ev bêmafiya ku li hemberî 12,000 kesî zêdetir tê meşandin bêdeng nemînin, em bikarin bi dengê xwe, bi helwesta xwe zext û fişar bêxin li ser pedekê ku vê biryara ku bêmafane ya li ser gel hatî danîn rake.